ATM channel viewer hozosi na bon chawin pakai Jesu Christa minin chibe kahin bole. It's a now lazy chunga hin Christian denomination houbung hi za chom tampita muthei omin hi. Baptist, Lutheran, Roman Catholic, Seventh-day Adventist, Evangelical, Charismatic, Pentecostal, chulet non-denominational churches ho ahi vin ahi. Vanile si pompia hin houbung ki sa momong hi sang som li langa zen muthei omin ahi. Ipijeh houbung hi zat pi umdo hi tantem so pite ho. Hitbong thudo don but na hi holding na hi ahile. Tuni video ahi don but na kidang ta le lopi ta na muding ahi. Thupon bungup na ji simti nga ahile. John the Revelator chun. Thim gau thil mua thil kidang ta ni mon ahi. Van pathinin sakolli zat chum zen animus in hiji sakolli ho hi houbung khang tu sim church history abula ki pada leisi ki chaini san gya dinga vetsana ane pi chu ahi nahi turi ahi hiji tudol hi chomkim ta inivet di ahi. Welcome to the book of Revelation. Thupon bungup chang khat na chun hidin a satan ahi. Kelngui nau chun sin kha khat na chu a hon do ahi le gen hingli hol a khat chun hongin ati ka zan ahi. Ye chun ka hin vet le veavin sakol kang khat kamun achunga to pa chun guphel a choye ama chu lalu khu khat api vin ahi chule ama chu azo pe dinga hungkun do ahi. Hichia sin khana hongdo kelngui nau hi pakai Jesu Christa ki seina ahin ahi. Thupon le khabu pompia hin pakai Jesu Christa hi kelngui nau ti in veisom ni sagi jen aki saizen ahi. Pakai Jesu Christa chun sin khana khat chu ai nong do ta in mailama houbung khanga thilung su ding ho chu evet sa tawe ati nahi. Idi ki pam hitam so piteo. Sin kha khat na hinon pha chun ven sakol kang khat achunga to guphel choi pa chu kamui ati nahi. Masangai rom lengte ho chu galsan a chi ji ting baile. Galzo min thang ta ong kinung le lengte ho chu sokol kang chong ang to jiwin zona pon la choi pumin khupilam lina chun zona la hin sam jiwin ai hi chita banga chu hilai sokol kang le achunga to guphel choi pa ki ti hin thin thona le galzo na avet sa hin ai ya chu ta san masa Christian houbung khang masa pen hi ata san na thingin chule mel ma pa gal hatan ani zo singe ti zo vet sa na hin ai Bible theme o su dung zuin hi chakhang sung hi edi som tum lakhat akipata edi zakhat sung su ani hin ai hi chaphat sung ahin houbung ta sanan thing ma jingin Christian houbung di ta chu ani chal ma jingin gamani kelidin Christa lengam chu ani ki kelit ma jingin ai ki pana tu pa chu gamme ka bang achal zen zun jingin satanin houbung chu alona ji an he por ai sugan theiding a good na Borgim gan thei chung nga ani bogut wangin ta san cha te chu su tang chi hui hi po nei thagau thingom pina chang pomin ha tan gospel ke pan to pan lang sabwin ani khat in sang thumin baptize sa changin aban kit in sang a zen baptize a chang kidin ani sin ani tinin Christanung zoiding chu houbung sunga apung tul zingi ti chu so cha te le khabwa na satana ki mun ai Bible so cha te le khabu chi sim ti ngai le hi chun awa chi ho chu hi chi gamtina chun awa levin ki pan tu pa chu a hil le ta ve atin ai chu ting ta la bana sei kit na chun hi chi gam ko sung sia chun ki pan tu pa chu a cha su ta atin ai houbung chun gam a ke lit ma jing ai houbung khang ma sa ata san nau thin nan le ata san nau a gal zo jing dano an sat be se je chun Christian writer min thang ta tar tu leng ki te pa chun hitin ani season ai The blood of the martyr is the seed of the gospel anitin ai. Mithing to ho thi na le athisan ki su na pen chu gospel adinga khan to na le muchike bonga ke na ni jinge atin ai. Ye chun Christa lengam chu ke le no numin houbung ta san masa athin tho na le agal zo na chu ani charzen zu jingin ai. Thupon bungup chang lina hitina saita da hi. Hi chun sakol chum khat ong do in
hi chu asan a hi chule mi ho chu amo le amo aki tha tu na dinga achunga to pa chu leisit a ko na chamna la mang na ki pia a hi chule ama chu chemzam lin ta khat jong ki pia a hi hi cha hin sakol san hobung khang pha chong thung ki ta in sakol san ki ti hin thisan suna ki dona gal dan leisit a lungmon le chamna omlo dan avet sa hi ta ai hobung chun ma ason le jingin akhang to le jingin krista lengam tun sangin om che che in gospel ki pan thu pa chu gamme ka bang achar jen jun jing nei ain la satan lengam chu sotni men om ta nei he chun satan ke pa ta po in pagan rom ahin mang cha ta in sakol san su gan theina ta san cha ti ading in ain hlut ta nei hi chi phat sung hi edi zakhat akipat a edi zathum le som la thum chan cho ni in chule hi chi phat sunga hi lengi lota diocletian in jong ta san cha te ani su gan theina kum som phat ong chon ho pa hin a hi hi chu edi zathum le thuma ki pat a edi zathum le som le thum chan cho ani hin a hi edi chu satan in rom se pe ho ain mang cha ta in ta san cha te ho chu ain mat tom sa in ain kailut gam sa ta in su gan theina chungnong pen ta chu achung ba ain hot ta in ain bol gim pan ta nei mi hi ma sang ma ya ain kailut ta in rom lengam sunga om gulsi ki manna mun thupi pen colosseum mun achun christian ta san cha thi ho chu a kailut vin gam sa hang ho kp ba kai gilkil thikon cham ho loi chu ta san cha ti ho chu ane sawin awa sawin ta san cha te ti san su na le ka na le mau na chu gulnup ki pana am ho ding an hi za ta ai chule ta san cha te chu amanuvin akai phevin sakol kil heite na mun ho akai lut sivin jesu christa min sei na nga ding hei na nga lo ding ham na ta sana na ha ding hei na ha lo ding ham tin adong zivin ta san cha te chun kata sanal ha ponge ati waile akhut akeng somovin hedin sakol to akan be tha jivin tul hanga chun sakol so akai thang sa jivin atala dan a bottle sa ji ta bane hedin ta san cha te chu gen thei chu nung an thu vin a hing changin main a hal li vin got na chi chum che kim sel in an got ta in min a zong vet ngam hilo na khanga zong za ngam hilo gim gan thei chu nung in he su na chung nung chu hobung sunga satanin na ni tong ta nai hi zong le so pite ho krista athu hat bangin hobung zong athu hat in ai ta san cha ten gim gan theina hong lungo zo si chu krista ading in din dat na nei za chevin ata sanau atu dat chevin hobung lengama chun ha tan na tong chevin hobung cha akhang to che zo tai bogim kan theine su gan theina lungo chu ta san cha te ding kitui ta na zo a hi ta nai hedi chun pathin lengam chu amachal jingin satanini su gan theina chungnung pen anin hun sa bang chun hobung chu an smith zo ta po in hizong le satanin hobung su sikit theina dingin abanin na to gim nei ta ain tong kit ta nai chuin aman asin kha athumna ahon pha chun genhing athumna chun hongin ati ka zan a hi chin vevin sakol vom khat kamun a hi chule achunga to pa chun khaikol a choizin a hi hi chain sakol vom hobung khang pha chong lung ke ta in hi chi edi zathum le som la thuma ki patna edi zanga som thum la get sung chu an hin a hi satan hobung sunga su gen theina na satan hun sa in hobung chani bol gimin ani je bin a hi a hin la hobung chu ha tan man sonin mani chalta in krista lengam chu keli rumin ki pana tu pa gospel chu gamme ka bang acharjen jun jingin krista nung zuiding mi tam che zata nei he chu satanin hobung sung chu su gan theina a su mang zo lo ding hi ti het pha chun ana to gundan a strategy chu ain khel ta in thilki dang ta le agim nei za chen na hin tong ta nei hobung su mang na te na ding in hobung sunga hin compromising faith kiti ta san ngei nep na ahin pulut ta nei pagan rom ahin maun aman cha na konin tuhin people rom itiu rom hobung chu ahin mang chapan ta in hobung sunga ahin kihil na zat chum le chon dan kidang le bible akimulo be kihil na ho angum pan ta nei adi lo chu ahin hal khom pan ta in hobung sunga ahin confusion kiti lungbui na ong thong pan ta nei milim ho na ho ong lut ta in milim ang sunga deal sun le chibei bu no ong lut pan ta in chuting ta le ni sau ho pathin hodan banga chon no ong lut pan ta in chuting le hobung le sol kalin give up khom na ai nei pan ta in bible sat ni men omin
Bible kimulo bebe chondan le khandan zat chum chum kil na kidang ta taw le bolding le sading kidang ta ta houbung sunga mu thein ahum pantan ai hitapanga houbung ahung lam vai ding le hagaw lama lam vai ta ahum ding le ta san ngai ne na ahung lut ding hi sol sa apolin ani gal mu masat pe hi ta in hitihin Bible chuna says it ai ka chinung le ngai gi lo na la wa alut a ahon hi a hoi lo ding ka he chulena hola ko na zong abang bang pot do a amhonung chu azui na ding a aloi lut na ding wa thu akali a hila hung ding a hi chi zong hi ka he hilaya hi sol sa apolin thilni ako ina hi houbung sunga thu gan theina ong hlun na ding phat ani season chule ta san ngai nep na ong hlut ding thu ani season ai ata bain hiti hozau si chu sakolvom houbung khang pha sunga hin mu theizin anom ta na hi hi che phat lai ta hi rom lengam hi ke ni ani ki su ta in he chun rom lengam kumpi pa Constantine the Great chun rom lengam gop khom kit na ding le lungkhat a hi kit theina ding in lampi a hin sim ta na hi salam gam ke ya konin Barbarian tribe ho ong suvin Hans mi ong suvin Visigoth mi ong suvin Suvi mi ong suvin alumni mi ong suvin chu ting ta le adang dang tamtah seizo lo omin ai hi tholoi cheng si thu zo a rom lengam hi gop khom kit ding lungel angai to hi ta nei he chun Constantine leng pa chun houbung lam kai ho to kilol na nei ta in thulu na sim ta win hi chi mi holoi cheng si hi pagan religion a ko na Christian a hin dei theina devin amolung cha hin hol ta win ai hi ta chu Christian ong ki suwa amo dai dan dana hin khom man theina devin phalna asim pi ta win hi chun hi chu holoi cheng si chu pathin thu a ki khel na nei lovin pathin thu sima ko na pathin thu a ki khel na gilta nei je hi lovin chuting le Krista ngei lut nan ain khu a khel na je wa Christian hungi ta lovin kilung khat na le ki pum khat na dei sa na mai je chun Christian ong ki mo su ta win amwa ki pat chun houbung sunga kihil na zat chum chum le chon dan kidang zat chum chum hi mu thein hong pan ta in milim ho no ongum pan ta in ni so ho chon na zat chum chum ho cho ong lut pan ta in chuting le houbung sunga thil kiu kidang zat chum chum ong lut pan ta in a zona ke a hui si pen chu phem ti tingai le pathin chonga ni thing ni sagi ni pathin mi ten ain jing pen jong chu hi chia pat hi dal hai nom ta in ni sau na ni khu sunday ni khu nit na le zabona chu hi chia pat ong ki pan ta nei Constantine leng pan ni sau ho le sung phung thing phung ho ho la a ho tha be khat Christianity bu do ding ati je chun amo sa khului pa chon na le khandan zo si chu Christian houbung songa ain polut sa in houbung in chon dan khat in akila lut tan a hi chule huing na thu do la zong Bible chi simti nga hi le Krista ngei lut na le lungsit na wanga hu hing chang i hiven hi chu no akon hilowa ei ho akon hilowa pathin thil thon pi wanga hi ati ai ai la so piti ho houbung in che phat lai ta ain hil chui pi tam hu hing chan theini dinga ei ma ki gimbo na le ei ma na to na hi a hi ain te ta na hi hi di chun ho in len ta ta hin sa tawin cathedral church lin ta taong ki sa ta in asunga chun Bible ki mu halo be be thil kiu ki dang ta ta ho koin ahum pan ta in hitia bowling khutia bowling ti chon dan za chum chum hong ki sim pan ta in candle lighting o pan ta in milim ho no ho hong pan ta in milim ang sunga dil sun ho hong pan ta in ho hing chan theina dinga suma ki cho thona indulgence ki to hong pan ta in chuting ta le mi chon si ang sunga chon sit ngei dam thum na jong om pan ta in chuting ta le now sen baptize ki bol ho jong om pan ta in idi chun chon dan ki dang ta ta Bible ki mulo be be hong ki pan ta nai ei ma ho ing chan thin le thiam chan thin nga chon dan ki sim thu zuina so hong ki pan ta nai ai la so pite ho Krista ngei lut ne lung sit na wanga hu hing chang hi ve ti chu houbung sunga mu theisen anom ta pon a hi hi chi phat lai ta hin Bible pathin chonga ni thing ni sagi ni chu rom houbung ain khial ta in Sunday ni khun ni le zabol na chu ong ki pan tan ai the retention of the all pagan names of days solis for Sunday
is in a great measure owing to the union of pagans and Christian sentiment with which the first day of the week was recommended by Constantine to his subject pagans and Christian alike as the venerable day of the sun. Hichia say num pensui pem ti tingale ni sao na ni khu Sunday ni khu kiti hi pagan hole Christian tyo kitu na thei pen a hi zain Constantine leng pa in hichi ni khu nit na cho ain pan do tai ati na hi chule le khabu dang ho azong Constantine leng pa in Sunday ni khu nit dinga order decree ani bol na ho tamtah mu thei zen omin ai ai la sobitio Bible tu sim tingai le pathinin achol nga ni khu theng chu ni sagi ni chu ni masani Sunday nin a khial tai ti ki sim no khapon ai sim tilin pathinin van leis asimin ni gup sungin na tongin ni sagi ni pathei buin asu thengin amata azing zong anato na ko ne akichol dui atin ai zuda ho umma sanga pa na pathin adam if anipi chonga ni khu theng so ani hita nai Old Testament apa na New Testament chan ge hi zong le pathin ani khu theng a khial na chu akimu khapo in hi chata sang chun Old Testament pompia pathin mi ten chonga ni ani jingo kimu in namdang ho in ni saho na ni khu ani jing ho akimu in New Testament ivet ting ai zong le Jesus Christa in chonga ni ting le pathin ho na a chi ji in thua seizin thua simji mi hilji atin seizui somlin hanang chong ani phata ke chan ani win houbung ma son jang chong ani nit win aban le evangelism adinga ikisun pi pen pau solcha porjing jang chun chong ani nit dan hi solcha te le khaba avel in aki music nei yaจะสอบปิดho pathin chong ani thing ki ti hi pathin thua ko na aki khel na ima cha ki mu po in ni sagi nya ko na ni masani Sunday ni ong kinit na pen hi mi him thu pi a ko na hong ki khel a hi ti hi aki mu zon ai malaki bung thum na ji sim ti ngai le pakai pathin chung ke ma hingjing pathin ka hi ke man ki khel ti ka nei po ati nai pathin a ki khel lo bonga athil sim sa jong ki khel ngai po nai pathinin pathe bu sa chu abu a hizing in pathinin asim sal asa sa chu a hizing pe in koi machan a khel thei po nai ya chu chonga ni khu ni sagi nya pa na ni masani hong kin na pen hi pathin thu pi hi po in Bible a ko na thu pi imu je hi po in a hin la mi himin a hin sim do dan le mur ki hel na le thule ma ko na hong ki pan do hi ti chu ki chi tan church history a kon chun mu theisen om ta nei 1910 kum chun Pope Leo ten thu do na chun hitin a saving Catholic doctrine Catechism le khabu chun hitin ke season ai chonga ni sabat ni di ta chu ipini khu ham ativin ai le Pope Leo ten jong ki phalam lo ben don but na pen chonga ni sagi ni Saturday ni itiu hi chonga ni di ta hi atin ai le houbung thu do na nei kinin Ipijeh Saturday khela Sunday ni zo init hitam ativin ai Pope Leo ten adon but na chu Roman Catholic in Laodicea khompia Saturday ya kona Sunday zo nit na dinga ain khelo a hita ze ani hi atin ai ya cha so piti ho sakol vom khang houbung phat sunga hi ta san ngai nep na houbung sunga hung lut na kil na hemon a hin lu a hagaw lam vai na hung lunga lungbuina confusion doctrine ho hung ping do a hi cha phat sunga hi pathin chong ani khela Sunday ni nit na zong hi hung ki pan do hi ti chu church history an akimu thei ta nei thupun bungup changget na chun hitina sei ki ta nei hichla hin sakol engdang houbung khang pha chong lungkit ta in hichun ka vet le vevin sakol engdang khat kamun chule chunga to pa chu amin thina a hi akiti chule mi thigamin anungnung azuizin a hi chule chamhim a gilkil a thina a chule gamsa a athana dingwa amho chu vanui le sit hop dia hop khat chunga thunei na ki pia a hi ve sakol engdang kiti hin thina mel avat sa he hichi hi muthim khang itiu dark ages phat sung chu a hitai so pite ho edi zanga som thum leget akipata edi sang khat le ja sagi le som ko leget sunga in kum sang ni wal an hin hi hi cha phat sunga hin houbung sunga thuta mu theiding om ta po in thudi him om ta po in houbung sunga ta san thing ta su tu to chut ben om ta in thuta in mun anei zo ta po in
thu dâu ho le kil na le mo zo si chu houbung sung ne lo dim ta nei hi ti chun houbung sunga hoin len ta ta ki sata in cathedral len ta ta ki sata in schools colleges university chule thim zil na mun pi za chum ho hi mun tina akitung do ta in houbung chu zem palin aki zem ta in vetlom ta le kilit sa le hoi thona dimin aki zem ta nahi ain la ama wang houbung chu asunga hagaw lama chun vai chata ahita in asunga chun asagu kiu athi sabangin houbung chu akizam ta nahi church history century kiti le khabwa chun hitin ki seizin ahi Christianity became an established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Christianity as it existed in the Dark Ages may be baptized paganism. Rom lengam pompia Christian sakhu chu sakhulin pena pamongi ta in chule pagan sakhu jong ahin khelta ati ai chule Dark Ages itiu muthim khang sunga Christian anikimin vo ho chu milimo ho chon dan thone mei dinga Christian kimin vo baptized paganism tabang ahi anitin ai he chu so pitio sakol engdang pha sunga hin houbung sunga thudi tapon thuta choiding tapon thuta chu tul to chu benomin thuta in mun le mul ani nei zo tapon ai houbung chu zo thu le kil na lam vai na ho achun ani lam ani zo ta in zo thu jing le hagaw lam vai na ani lu dim ta nai mi him sim thu dan le mul hoin houbung sung ni lu ta nai hi chu sanga kho se chu phem ti le satan houbung sung chu sarkar to ki khom sa kin ai so pite ho houbung le sarkar ki the ki khom ti ngai le hi chi ki vai hom na sunga num lo hi chi ki vai hom na daudal ho dinga chu su gan thin le bolgim he su chungnung na pha chu ani lung chat jing ai ye chun hi chi phat sung hin Krista nung zoi di ta ho chu mat tamenum vin su gan thinum kit ta vin a hing changin main halin vin bolgim na zat chum chum ki bolgim vin go na chikim sel ni ki go vin ai ye chun sakol eng dang phat sunga Dark Ages itiu muthim khang phat sunga ta san chate ani thizat hi million som nga avale akiti nai ya chu church history ko nai mu chui phem ti tinga le vanui le sia tul that tam pen chu Rom houbung hi ahi ti hi ai ta nai hi ti chun satan in Rom houbung pan sa in Krista houbung cha avele ni sugan thei kitan sakol san khanga sugan thei na ma sa pen chu tuin avelin ong ping do kit ta nai hi ti chun satan in 1st century ki pan in 5th century chan chu kum sanga varzen hi hatan houbung sunga vein hatan houbung sunga zemin asugan thein Krista lengam chu tin tan te dingin na ni tongin alor hin ki gu abangin houbung sang ngoi tepin hain hagaw lam veina lampi lin ta ani hlutin thuta jong mu khop lo dingin anomin houbung chu hagaw lama lam vein le mit chona ani hun sa in mit avetna hi chia di a hin hi chia di lo hi tia seina phat chang jong thei ta lo khop hilin houbung sunga chun hagaw lam veina ani hun sa man ta nei alol hin ki gu bang jing en hi so piteo ama wang thupun le khabu athupi chamkim ta akonum pensi pem ti ti ngai le Krista hi galzo pa hi in satan hi galal pa hi ati nei hi a chu so piteo satan chu lord hing zo lo ding ai Krista lord hin na chang tho ding ai Krista galzo pa hi ding ai houbung chu galzo na chang ding ai ami thing te chu galzo te hi tho ding ai satan galzo na chang thei lo ding ai houbung sung su sit ne te ding galvan mancha tam time pulut han lang houbung sung chani do han lang su sit te ding tu han lang zong le satan galvan sangin Krista galvan hat zo in anasa zon ai he chun muthim khang ki chia pan in van pathinin houbung sunga thuta hin din pi ding le houbung sung hin salwa kit ding le houbung sunga sim tha na hin lut kit dingin pathinin ami hang sano ban chan ain mang sakit ta nei muthim khanga pathin thu sim ding lo koi ma chan Bible ani choi thelo na chu tua hi mion Bible hin sim thening pathin thu in sim theina diwa pathinin va lo pi ta houbung sum sim phadinga mi hang sano ain tun do pan kit ding hi ta nei hi chi mi hang san holoi Krista dinga din naw le pathin tu ta adin pi naw thu sim hi leisi ki chain changya chulti nei ta lo dinga hi vana zong kel ngui no hin le khabwa amino kizidu su ke dinga hi ta nei
ya chu pathinin houbung sunga hin sim phat kiting jingkoni no mcl subanga houbung sunga pathin tuta mangthai sa chu avela hongwa do kiting ahita nei zut bung thum na chu nitin seizin ai ngai te ho ilhang pi wa hu hingna umna thudola na hingu wa le kha hin sut ding ka good pet ta in masanga mi thing ho an ki pido sa ta san lama chun pon pan dinga nong ho til khona a na hingu wa hin sut ding kho ka satan a hi mi thing te ki pido sa ta san na thu pathin tu ta chu muthim khanga kona afela jingkoni no mcl subanga hongwa do kina hong eng do kiting ahita nei Hidden van pathinin leisi corning lia ama mi mancha pasal nume a thu ching tup ami hang san ho Christianung zoidi ta chu a hin tun do kidding avela houbung sunga sim tha na hunglung kidding houbung sunga hel na hin lu kiddingo koi machan bible ni sim thelo koi machan mimala akhut a bible ni ki choi thelo chu mimala bible a hin choi the kidding mitinin bible ni sim thelo pen chu pautin pautang chitin namtin phungtin in ama paul chia pathin thu bible cho en kisim thendinga pathinin na en to kitinga hita nei houbung sung avela sim tha om kiting avela hongwa do kitinga hita nei hi chikala satanin houbung sung ha ta ani veina satani houbung sunga galman cha phapena ani man ho chu khat ve ga nung ban hiti ve a khat na a tradition mihim sim thu le mihim gp dan thu zuina houbung sung anum cho in tradition akiti ai anin a hu hing hi theina dinga ema ki gimborna penances kiti honi hin ai athum na a hu hing hi theina dinga suma ki cho thona indulgence kiti ho in alin a houbung sunga idolatry hunglut na milim hona hunglut ho ani hi in angan a houbung sunga alin ne ki khanna church hierarchy hi in agup na chu houbung sunga nihim thuil le ta san thu ho chi pi na human dogmas ki ti ho hi ani ai hi jing zong le so pi ti ho van pathinin hi cha ko na chu houbung sunga ama mi hang san ho hin za kita ama mi hang san ho ban cha hin tun do kita athuta ahin le khu kita satan garment cha ho ne thu zo ding le satan garment cha ho do zo thei dinga pathina mi hang san ho hin tun do kit ding athuta chu hungwa do kit ding a hi ta nei hichila van pathinin akhanga ami hangsan ahiman cha hola het thema sat ben chu the word and sense kiti holo hi ahita bin ai the word and sense kiti holo hi 1300 kiti vel laya peter wardos nuya houbung mi hangsan kiloi khom holoi chan hi bin ai rom lengam sunga bible su manga nu ma ta san cha te christian te ho thale mananum jinglai koi machan bible ni sim thelo mimala koi machan bible ani choi thelo lai phat ta chon hin ai hi cha phat lai ta chun peter wardo kitipa hi monastery la dunga awa le in a hi le bible kisutna lekha zol neu cha cha chu ai modo ta in ain simpan ta nai hi cha chun krista ngai lut nan ain kho hin khoi khata in peter wardo chu ki khel na hin khu ain nei ta nai he chun athu sim do hol za do cheng si chu rom gam sunga hang san tan hin satan ain phung do ta ai he chun amma nung zui hole amma thu sei nuya ki vai amma thu sei nuya ki khom holoi cheng si chu rom gam sunga om thei ta lovin rom gam sung italy gam bang nuila molel hangla thu song ku thing ku la chun akisial tawin hin khom bangwin akhu sa tawin ai hi che khu sa lai tawa chun muthim noi zan muthim noi a chun sung ku thing ku nuya ki sian la wa chun hin khum man la wa chun putun ho ki dat win thau mei wa neo cha cha chun bible pathin thu chu ama amwa pau chi in ain ki le pan ta ve ai a thu si do le ain le do sun ho chu bazar la dunga lampi pheila dunga lamlin la dunga a the levin hit chun pathin thu ain sei pan ta ve pathin thu chu ong wa do diu ta ai ai le rom si pe hon ain he do ta win hit mi ho loi chu ain do ta ve ai ata ba in hichimi holoi chu athi ni chan gevin kita tan an ding vin pathin thu chu an din piwin ata san naw an thi piwin ai he chun van pathinin an to chui phem ti ti nga hile phat sot da koi machan bible ni sim thei ta lo phat sot da koi machan pathin thu khut tan choi thei lo chu word in sin so mang cha in
houbung in Bible ahin nei theina ding houbung in Bible ahin sim do theina ding in pathin in lampi ahin sim do tai houbung sung sim phatna na to na lampi masapen chu word in sin swa konin pathinin ahin gong tan ahin tong do tan ai John Huss van pathinin ahin tung do kita nei ama hi Czechoslovakia reformer hi in John Huss in ahin chi pi cho hi a hi le mi him thu sei ze hilo houbung in a sei ze hilo atam zo zo chi wang ze hilo Bible thu sei le pathin tu sei bo sia houbung ding hi ahin chi pi hi nei ya chu chi e ho zo si ding a thil poi mo pen hilo ham so pi te ho mi him sei wang ze hilo atam tam zo ki kai wang ze hilo Bible sei ze le pathin thun a sei ze bo a houbung a chon ni pathin a hin dei cho hi in John Huss sin zong ahin chi pi chu a hi nei ahin la rom houbung in John Huss so hin do pan ta in rom houbung tong ki tu mo pan ta nei a chei na kin John Huss su meya harli ding a hi ata sanal halo ai le a thi ngai tai ti in mi sang a sim mai chun meya harli ding in martara thi ding in ahin kai do ta vin ai hi chun meya hal ba chu ong kun chun anulanga ahin game in meya harli ding a ti nei ai la John Huss na sei na sopi ibu bola ke harli ding a kanunga kona ne hin game ham na bowling chu bowling tan ati nei chule meya ahin hal phat chun John Huss chun Messim siwin pathin wa choi la san pathin thangwa na nain ata san na choni thi pi ta nei amma thi ta han lang hi zong le so pi ti ho a thi zo nung sangin mi tam tain pathin tu in zui ta in Reformation chu ma phat lai le masanga sangin ana sa che za ta in ong ha che za ta nei ye chun van pathinin John Huss mang cha in pathin thu bo se chon na le Bible thu bo se chon na hi ta san cha te kin thu pi pe na hi pathin thu pi bangau mi ta san cha te kin thu pi pe na hi houbung in an to ding thu pi pe na hi ti chu John Huss a konin ain mang cha in Hussites kiti mi ho konin ain mang cha pan ta in he chi houbung sim phatna lampi ni na chu pathinin ain tum do ta nai athum na pathinin Martin Luther ain mang cha ta nai Martin Luther iti pau hi Ipijeh reformer ongi hi tuni achit achaya tu sim kasei man lo ding a he ain la isei nom thu pi pen chu van pathinin Martin Luther mang cha a houbung sunga thuta ahin tun do pa chu ipiham hitsu in mu de ai masang lai chun houbung chun ho hing hi theina dinga ema na to wang le ki gimbol na wanga kinai the hi suma ki cho the hi anati a hi ya chun Martin Luther in zong ho hing a chan thening le pathina lungmon na bukim anei theina dingin thilza chom chum ani bolin angai na lo bi athil ki bolan zat chum chum on thoin hu hing na ani holin lungmun na ani holin a hi hi zong le lungmun na bukim anei so point ama wang rom khupia pilat kalbi akal namun achun van pathinin alungthem ain hopi tai mi chon pha chu ata san wanga hingding a hi ti pathin thua ki sei chu ain za sa ta nei he chana pet pen in lam akile tai Bible ain vedo ta in pathin to in simpha chun oh hu hing na kiti hi Kristang ngai lut ne lungsit na wanga kinai hi bo ve e ma na to wang le e ma thil bol bang hi poi ti in hi di chun houbung in achi hin lo si le houbung antichrist a hin ho zo si chu 95 thesis ain ta do ta in hi di chun houbung chu ain su sal ta in rom houbung ha ta na hin do ta nai hi chun a thi ni chan gain Martin Luther in houbung sung an sim pha in ta san na thing ta chu ain kile do sain jing ko ni no em se all cha ong su bang in thu ta chu ong ba diu diu ta nai he chun Martin Luther la konin pathinin Lutheran Church ain tung do ta in Krista ngai lut na wang le lungsit na wanga ho hing chang hi ve ti chu hi chobunga kon hin pathinin houbung sim phatna thu ta sim phatna lampi athum na chu ain bol lo ki ta nai abanin pathinin John Calvin ain tung do ki ta nai John Calvin ain chi pi thu pi pen chu phem tia hele theological di ta zo si la hom lagawa khan to na nei ding ti hi ai nai ain la amai jong hin thuta abon chan ane cham kim nai po nai a het na chan le a pha na chan bo chu ani chal a hin lai jin he
vet sanan Krista ani ve na ong kit ding thudol Jesus second coming ti jong ani het chin nai pon ai chule now sen baptize ki bol ho jong ani chi pin la in baptize bol dan di ta Krista athi banga thia Krista kai tho bunga kai thua tuya ki phumlo na tuya kona ki tho do ki jong hi an het chin nai pon ai chuting ta le religious freedom idiu sakhuzalen na ki ti jong hi aman an het chin ta ta nai pon ye chen John Calvin ama thil nuya umlo hole ama vai hom ne anum lo ho chu phalo tan ani bole ti thu jong ake nai ya chu so pitio John Calvin jong chun pathin thu tam ta ni la khom lang achi pi thei to ani bol han lang song a bon cha het nai lo dan ake het ai aje chu pathinin thu ta akiti hi jingkol ni no em cell all cha ong su banga kanga va diwa ain su sa ai nai pathinin sun kim ni sa em cell sun dinga hi jingka ni no all chan ain su sa nai takat put in jingka le khun sun kim bangin ni sa em cell ha jing han lang hi le idam theinaw to ki tu loading in khu to ki tu loading leisit sidan to ki tu loading ai hi chita banga chu pathinin thuta jong hi a bon chain alom changin khat vei het in ami man chaw chan het sa han lang hi le sim phat ding tam wal ding bol phat ding tam wal ding a hlovina dor zo loading ai ya chu pathinin thuta hi all cha ain va diu kang khat lenya ain sim phat sa ai ami man chaw ai hi dia chu houbung jong ban cha hin tun to a houbung zat chum ho chu athuta aban bana ki tun do ne pathin ai man cha hi ai hi di chun John Calvin a kon Presbyterian Church ong ki phut do tan hi houbung a pat chun John Calvin thulo le John Calvin thuta amu kham khomo chi pina chong ki pan tan houbung sung sim tha na lagaw lam kalbe na lampi chom khat chu pathin a hin bol do be ta nai abanin van pathinin ana baptist ain tungdo kita nai pasot pita baptize boldan houbung ani het lo nungin pathinin baptize boldan di ta het na dingin ana baptist ain tungdo ta nai baptist church ong ki tungdo ta in hi je baptist konchun pathin thun a hil na bang ta baptize boldan di ta chong ki phung do ta nai now sen baptize ani ki bol ho ai lo a hile tui the thwa ni ki bol ho hi tho zo si chu pai han hom tain pathin thu na sei banga Krista athi na mela ithiwa a thokit na mela itho ta bangwa tuya ki phumlu na tuya ko na ki tho na baptize boldan di ta thuta chu pathinin ana baptist hobang chana hin tung do ta nai hi cha ko hi chau bong bang cha chun baptize boldan di ta chu ain phong do tan vanile sit pom pia pathin khat baptize khat boldan di na chu ong ke pan ta nai nang ho chi wilang nam tin chitana seiju ga simbin lang apa atsa hagaw thingin baptize ga bolun ati nai yechun hi chi ta lopi ta chu ong ki phung do ta nai abanin pathinin John Wesley ain tung do ta nai John Wesley chun houbung sunga ahin vat na hele houbung sung hi thin thona ala samdan ain muchin ta nai Krista athin banga athin nai houbung sunga mu do dingom ta po nai yechun John Wesley thanai ta le hagaw thingum pi na changpomin pathin thu ha tanen satan thin hin khu apoi modan houbung sunga ain phum ta nai numai pasal hozo si chu vanui le si achon naw ahin dal hawa pakayang sunga kinim sawa pakayang sunga dil sova chon sitlung haina nei wa nele cha nele don thilo na zo se vanui chon nup sa na zo se ni chen punsil kisim dan kicheidan ho a Krista limleme alo thein divin John Wesley thinda ain phung no ta nei yechun John Wesley thu phun hi sopitio Krista hongkip nga hosing dinga thilpoi mo pen cha hi ta nei Hirchun John Wesley a konin pathinin Methodist Church ain tung do ta in hichi Methodist Church a ki patchun ai de bang ta systematic ta organized ta pathin ho dan le thin tho na nei puma pathin ho hi aphat chum dan ong khe chin tan thin na teilo on koi machan pathin mer ong poi ati chu houbung so het chin hom ta nei Hirchun pathinin John Wesley mangcha in houbung sim phatna lampi chom khat chu ain bol do be kit ta nei abanin pathinin William Miller ain tung do ta nei hi chi 18th century phat lai vel chu hita in hi chi phat lai ta houbung ani ha se pen chi pham ti tinga le
kum leisi na kum sang lengam vai hom na ding thu hi ani hin ai la so piti ho pathin thoi mu bang win kum sang lengam vai hom na kiti hi leisi om ding po in wana om ding in hi jong chu Krista mi thing te puya ong zo ting le pan ding hi ti chu pathin thwa ko na ki chin ta ki mu chu nei kum sang lengam thu dole Krista mi thing te puya ong kit ning thu dole houbung a het thim then ding in pathin William Miller chain mong chata in 18th century phat lai hit banga houbunga kil na num lo pen John Calvin Hollow in zong het thim lo Martin Luther lo zong het thim lo pen chu pathin William Miller mong chain houbung sunga anh het thim sa ta in hi chi tu pa chu ong ki phung do tan pathin William Miller mong chain athuta na stan in phung do tan hagau thing pi na chang pumin houbung sunga ha ta in hi chi thu chu ong kilang sap tan America gampum pi Europe gampum pi chule munting gamtina advance movement ti in Krista ong kit ning thu ki gin na chu leisit pum pe aging ta in tu ni chan gia leisit adinga thupoi mo pen le houbung adinga thupoi mo pen Krista ong kit na ding thu hi ai jing ta nai ai la so pi te ho houbung adinga thup thil poi mo pen chu iphem ti ting ai le Krista ong kit masang nge hi houbung a hi hal tha na cham kim sel hungding thuta yong asi sa yo si chu cham kim sela ki sim phading ti he hi nei ai le thuta sim phana na lai ding avat chui phemi ti ting ai le pathin thu pi ni na Jesu Krista ta sana amma chonga ani khu thing ni ho cha hi bi nei hi chi houbung sung avat na lai zin ei ezam pathin in hi chi sim phading le hi chi tung do ding in houbung no kha pen milrai movement a kon en tung do ta nei John bung som le li chang som la nga na chun ipakai Jesu Krista chun hitina season ai keima nei ngei lut ai le kathu pi chang sin nin atin ai ya jo so pi ti ho pathinin ama ngai lut na di ta nei ho athu pi nin ho ama ta san mi ho athu pi ni na chor nga ni khu thing ni mi ho a hin tun do ding a hin ai hi chi mi ho lo hi phan nu nga ding a pathinin a houbung no kha pen atun so hi ta nai hi chi houbung no kha pen sunga hi pathinin thuta hin ahin kile do tha sa kin ho houbung sim tha na thuta ahin mu do zo si chu hi houbung a he akoya nang le ke zil do ding le mu dinga akoina kiloi khom na houbung cha hi ai pathinin ko do chuma ako nam thi dinga ko thim pu chi dinga ko leisi pompe ki pan tu pa samhlang dinga ko ho leisi pompia gi sal na thu samhlang dinga ko houbung no kha pen cha hi ai so pite ho hi houbung mi ho hi word in sense mi ho banga Bible bo se tu cha mi ho hi bi nei John has banga mi him sei wang se elo atam tam zo ki loi na wang se elo atam zon a bol se wang elo atam zon a chi pi se elo houbung sei se elo pastor ho sei se elo team po na sei wang se elo Bible in a says ele pathin tu na says e bo se a chona hingnom mi ho se hi bi nei hi chi mi ho loi Martin Luther in a hin mu do banga ho hing na kiti hi Krista ngai lut na le lungsit na wanga kine a hi dia Jesu Krista a ho hing pula leng pwa ki san mi ho cho hi bin ping tha ho ki loi khom no mi ho cho hi bi nei John Calvin banga hagaw lama khan to na ding machal na ding mano na ding ho sa jing mi ho a hi nei thuta akal jing banga houbung jong kal jing ding a hi tia ta san le pom na nei ho a hi nei hi chi mi ho lo hi vanui le sit gospel ki pan to pan alu su ke na dinga organization phatike cha ki vai pu tup na ta san mi ho hi bi nei chulai chi mi ho lo hi John Wesley banga thin thona kho sa mi ho hi bi nei hagau thin lam ki hilo ta salama thin thona ne le dona thin thona ki sim le ki cheidan la panga thin thona vanui le chon le khandan ko na ki hin kang na ko do chuma hi naw nam thinga hi naw ki he thi mi holoi che hi win hi chi mi holoi hi William Miller banga Jesu Krista hung kit ding thu ha ta hang sama chule Krista hung kit ding alal di sat mi holoi che hi bi nei amoloi Krista nga hung ding ngalal dan hi midang sanga galdot kiule nitinin kwa Krista hung ding ha seizing mi ho hi bi nei amoloi Krista hung ding ngalal dan hi vanui le sit midang azat chung hil jingin agi hi hil jingin nei hi chi mi holoi hi pathin thu pi nit a ama chor nga ni khu thing nit ki loi khop mi ho che hi bi nei so pi teo vanui le sit hi tabang hiwang koi masadang kamu po nei ai la kamu khat sunomin koi madang hi poi leisin amu theiding koi madang poi ai la mu thei khat sun chu 7-day Adventist houbung kiti hi hin ai hiya chu pathinin houbung za chum chu moi athuta hingkile do sa na ding houbung sung sim phat na dinga aban ban cha a hin tun do ho so hi nai
jing ni no olo la ong su a sun ni sa ong su em sel bong a hi pathina thu ta jang hi olo la ahin ba do sa a hi china dinga cha houbung hoi ban nei cha ahin tun do a ahin man cho hi in ahin la na wa dan lawa thu ta achala pathin thu ta hi ti mu wa le hi cha ko na ichal le kali se sang jing di wai pathinin na luya dan ding ai de po nei Christian ai ko nai sa hi chi pathin tu sei hi chi pathin tu ta hi ti na muna chu kal so nya pathin tu nai thulu sim dinga ai de so bi deu ya chu pathinin vanoi le sit pom pe Christian ong kiting nga khom ho kiloi khom na dinga aphu do houbung a in hi chi houbung ki hula hi chi vanoi le sia da movement lin pen Christa hong kiting nga myo kiloi khom na dinga vanui le si campaign bol na dinga kiloi khom na lin pen movement a agu chu ai nei hi che hong ka pen ya cha so pite ho Christa hong kiting nga ho zo si pathin to pinin ho Bible tu sei bonga chona vanui le si to kilha ka nga van gam hangai na nei mi ho zo si kiloi khom na dinga pathinin hi chi movement atun lo chu nei ya cha tu nei pathinin thulu di ta sim ningin nang ma na ngai nei mihimin asim thu hole mihimin kil na le ma in phu do thu kil na chi pi houbung la asna hat ding ham ai lo ai le Bible in asei bonga pathin tu na sei bonga ka chi ding hi ti hat khom na le kiloi khom na chu na hat lo ding ham tunin pathinin thulo lin ta sim ding in nang ma na ko bin ai so bi te ho Christa hung loi chal ding hi ta nei ya cha pathin na lungkot accusing nei kong lut thei ding ham kong sung la ding ham ke ma nei nge lo lai le ka thu pi chang sin in ati nei so bi te ho tu nya hi mihim thu na nun ding ham Bible thu pathin thu na nun ding ham hoi pen so na kilan ding ham Christa gal zo pa na kilan ding ham galal pa satan lang zo na kilan ding ham pathin choi sang houbung na kilan ding ham anti Christ Christa do houbung na kilan ding ham hoi pen so na kilan ding ham tu ni pathin na anga thi na le hin na ko is nei hi chila chu pathinin Christa hung kit ding ma leisi sim tu ma leisi chunga ki pat dinga Christian tu ni na ko ni te han na nga pe so pe tu ni hin pathinin na ko na sa ding pakai min ka ting nei